cia kwankethi bure wirigiro bwakwa nithirite na ntuku injia kankwacho beni kirinteto cia Meru TV ugoro bitawa Chirimbabu na mwonanile wa mathithio ni Paul Ngujire na nyuma ya waziri wa kigina John Mbandi kumira na kwa thirikari itena mbesa cia kurira ana na kuria aciari kwibanga kuria bisi tamtuti tena ndi akari kumankobo sothimenti ni bumirite na kumeneria bunene thirikari ya Rais William Ruto nontu bakwebelia mbesa kirirwangirwa kithomo ni ontu Kinya Caston miungi mwandiki mnene wa kiama kanata amenerete na kuwatanira na karibangi Bamero. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma katwambirike na riboti. Nabo bamwe barito bakuru bathomerete cukuru ya Kanyakine ya Nthaka bara nabo na ruga ya Kimonimoni bakumenyekana ja Old Boys of Kanyakine ni bariongete cukuru eje kwariria aritwa ona arimu na Kinyambondi cukuru na eje bo ni nyuma ya nkuchanio ntuko ikurukite gatigati ga cukuru na tongeria bangi kathumba miaka iganona iria kirukite cukuru yetu itithiritwe igi perform bwega wona uri otumite ona community ona antu bara bangi makija bana thomera guku begwa bauritwe ni nya muno miaka ikirukite ona ni ntuku imwake nyuma ya minister wa kigina John Mbandi kumira na kuga thirikari tiumba gwitana mbere kurira ritwa BC jora ithirite kirithia kwa kagita nandi miario yeu itithirite kijukirwa bwega ni akari na Kenya na tukiaraniria na akari aja South Imenti kuma muchijo munene jwa Nkubu ni bethirite bakiumira na kumeneria thirikari ya President William Ruto thirikari kweberia mbeca cia kithomo iria ciekiri cirunga maira muritwa kuonania thirikari iji na ndi ki mwananchi kera muraire Bruno tu mantu jonde yarajari services cionde iria mwananchi ona ki thirikari kutechio so ituburi kuruguka metho thai tumenye nu tutongeretie no tubotwika thirikari nene igura twikire aciari na thirikari mbeciria aciari thirikari ya aciari bakareaga nusu na mbeca ginya cia magerio itaka ikona ni ciraurire na ndiro tukuria atiri igitarira kwari na thirikari Kibaki cukuru ciari na mbeca cia nthiguru buru no to thirikari Kibaki ugite cukuru ciotheri kenda na bode bomba kuthoma na ndi bauga ciari bacoke kuriaga na ndi magerio bacoke kuriaga miako bacoke kuriaga kinya bicho ciara gwaterere gukombeka kunte kuona bwegwe buru mauni yakwa thirikari thuganie muno icogie nthiguru arere na to gwikundi nya chai ginya kithomo kiu inya bibunge batekugere inya kete kuumbika no ndwana imwe bairarau kuruki bena kinya biuria nkutho ni urangarama muturire na uribogoti bithirite bugiukira bone na gwatwika ni barombete kuthoma bwega ma ende thirikari Ruto kana thirikari rero thai ikonania ana itaka batiumba kuthoma kaire nontu aciari barongerero murigo iyo tukuria nandi ethere thirikari ikwenda ana betu batwika batiumba kuthoma twakaratia tombo cokara twari igitari uria reo mbere gwatwika ikwari na ana baturaga batina ithomba batura gutaratara tauni no tubakwa githomo no tunande tutukumira mbeca cia Kenya ikujugigikagua iba kuthurania goti lakini tutukumeina aba wiki ya mbeca ugoti beba kuthurania antu bwethora bukiinga marinya imbeca una ndiji gwita igicambaca gwana kiri antu ikiega na gwana ngazi inua wale lakini mbeca iri kuthuranu amwe igekirwa ki murandi kethera imurandi jwa gutethia antu ira ciari tangu bwega atio bagwitanga kuejana nau bakaejana nara kore kumisi
na bakuthukia economy ya Kenya kabisa. Bakiongera kinya ibakuri nabo bakuga so baba ibagwiri mwananchi na Mundiromero ndiuga 2027 tutayarise ndontunande twinde tukunuki mero twamenya nu tutongeretio ojo arengera kuthiria Kenya nake yotongeria miaka ingi 5 Kenya igwikirwa maraka burue kuthira buru ni mantu kinya jagwa timbaru ni Caxton Miungi na we mwandiki munene wa Nati aja kaunti ya Meru CS Bunch au atinande ibakuona kama tumba kusustain kithomo gya free primary education na free secondary education na bagita siringi 5 kuma kimurito capitation urera 22,000 batigirwa I think 17,000 na mbese guru na ya primary na yiro ya 14,000 bagita na yo tukwenda kuga batu tule alimu tutekenete na nya tule achiari tutekenete no tule kibaki ambire kithomo ya free primary education ambire kithomo ya free secondary education ina mbesa ile tire na ni watu bakenya bakuli ogoti bunene ogoti babo kula ino Kenya na adeka bongerekete mbesa atwambeze tumire kapwega ina mbesa igwita no tubwe tumike tukwenda kuria thirikari mbesa yetu ikagitwa na mantu ya wareze kuga abagwira tete parliament itukwenda parliament imba gutegera mantu yau imenya ajiari ba Kenya ibaba kuri ogoti no te muntu Kenya utina mwana tutekwenda gucokwe Misiri kaire na aratwari itukwenda na beto bambirio kuri mbesa cia magerio ira baba kugita itukwenda capitation eja kwau mbesa iba kuite kunganare na itukuwade 17 ni airwe kwa maskuru ya maya tego exist ngosi schools basoka bare gotuma inge na ndeba story mbesa itekungana ninga baturera nde abakwenda gwikira mbesa araba ikire kamukona itiuma no tubetumkeu tutekwenda mbesa ziura na ikaya kura batu to processing kuruki kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. ya Meru Kadhuri Murungi ntukwirware na iliongire wodi ya Nyaki West na kwaraniria na akari hamwe na kuthikiria wendi bo mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na kutariria Nkiluki. Muthenya jwa narua mheshimiwa Kadhuri Murungi uria no senator wa Meru na deputy speaker wa Senate nombete kwithiro ariungite ndene ya Nyaki West aria ombete kwithiro akiaraniria na akari na kubathikira ona nkuruki untubwa gwita gukiria ikundi menya waringire kura tutoteganirio amora njara bwana utotekaniria namna hiyo twatokale na Rais William Ruto atuitera gweche twareteramia tutoga tokana president atwamerekea MTC si ndio tumesema namna hiyo kanabo kwa natorida kona atawira madozo tutokauga hata tutasema namna gani weka mkono juu namna hiyo weka mkono juu tutasema tu William Ruto kwa Kadhuri Murungi era rais antobeto aliuga baba tena mantwa maingi owo bera balewe marando ya 2022 itolewe mbere twale wa mantu yetu tukauga ne tutamurukire tutamudamugwanja na tutamugoro kwa bantu betu urungu nabo darime sana na bamuthia babu wathurira MCA weto mubici wao no MCA wenu onga 2027 kenda muringa kura 2027 kairi kwawe mheshimiwa mubici nkwewa na tuleta tujira na haya kuma bakugwata na mutuma ntoithingia kwa mheshimiwa mubici bugara muwe na mke bagwatane na Kadhuri Murungi na William Ruto na mutuma ntoithingia na gethura gendeke pendeleo boto ya barabara sawa wao wato kuwa matwe gavana wa Meru tutena ndo amwe mutuma ntoithingia bere mutaturairo barabara no tora turari noe atenda kuigwa mubici lakini na ndai kuona ntuku ithato kiumia kimwe mubici na uchiumia muti mwame akayewe ire athiria kugeti ya wabo yebo make kwa ne uto kuga matu atongeria kinya na barahimu kinya mutuma ntoithingia gavana wetu turi ba miaka ire na William Ruto toje tumake nguge na kura
Samoei Ruto, mimi nimefurahi sana kama mkaaji wa Meru kwa sababu mimi ni mkulima. Mimi ni mkulima hodari na limanga sana, na nimetumia ile mbolea. Serikali imeleta mbolea ambayo haina bei kali. Hii mbolea tunanunua huko kwa Cereals Board. Na nataka kuambia wa Meru na wa Kenya, mimi nimevuna mwaka mmoja, miaka 2 na nimefurahi sana. Kwa hivyo serikali ya William Samoei Ruto, naomba muendelee kutuletea mbolea, muendelee kuhakikisha mbolea iko kwa depots ili sisi wakulima. Sijui kama kuna mkulima hapa ambaye hajafurahi kwa sababu ya hiyo mbolea. Na jau nitho na ikakuthwa nkiona na nkigua mbita MC Mitonga ngikuripotera ndene ya North Imenti Meru TV. Tutana mbere na nteto cietu baraba athomaira skuru ya Nthaka ya Kanyakine ni bakinyite skuru kwa riri aritwa na arimu nyuma ya skuru kureterwa marumu mnene umweru araba wite kinya skuru ya sokia iweta na mpumi ikathongoma no ntobotongereria buboya bura buriko ya proto kumedoni mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma. Nabo bamwe barito bakuru bathomerete cukuru ya Kanyakine ya Nthaka bara nabo na ruga ya kimonimoni bakumenyekana ja Old Boys of Kanyakine ni bariongete cukuru eje kwariria aritwa ona arimu na kinyambondi cukuru na eje bo ni nyuma ya nkuchanio ntuko ikurukite gatigati ga cukuru na tongeria bangi kathumba miaka igana ona iria kirukite cukuru yetu itithiritwe igiperform bwega wolorio tumite ona community ona antu bara bangi makiria babana thomera guku begwa bauritwe ni nyamuno miaka ikirukite ona ni community ni regwite itikenetio ni woro na kwagia ona thina kiri the neighboring community nuntu bwa kuona cukuru yetu ya Kanyakine itigu perform bure yagiririte nitwije Kanyakine ni giant miaka ya nau kanyuma ya turite igikompitaga na other giant schools countrywide na igiperformaga wega pinde tuli members ba community eje na stakeholders tutakenete rira turona cukuru eje itu perform wega. So kinyara community raisa happy names protestaga we could feel it nitukwenda mwana oria aretwa guku Kanyakine Boys High School mujiari areta mwana wae akirikia miaka 4 ukethirwo kwina value ya kire giatumite amureta na nuntu bwagitumigiki we are very deliberate na nitukwira na tukageria njira jionde ile ikaombika go support our new principal uria tunenkeretwe ni ministry tukamu support na njira jionde ile tukaomba ta kanitha tu sponsor na community na board nikenda tuona mwana ureja Kanyakine akuma muntu wadite value na mwana ule future yae ikethirwe limbega at times nitwithiritwe tukitwe in a lot of pain tuona ana bamwe barabeja Kanyakine batwika wasted na bakauma bate antu bena future mbega nera nande banyuta na kamwe na kuga bakethira bagichokia riri kire cukuru eje ya Kanyakine ni untu tongeria burathuka ya cukuru eje na bwibwithirite bukiebera kintu kira kiathuka ya cukuru eje ni utongeria na utongeria ureje bobweru nikyo tukwa kinyani ngo ntupume ta community eje itu bati tu community tukuga nande ngogera gwiteka cukuru ni ngoge akurigaria no rote gwitikia na jangeti na nyaga tunyandene akona learning atmosphere ira indene Kanyakine High School kwa cukuru ira ciethero cikite kuigwa Kanyakine bwamigwa ni rokirire na batu tuli Old Boys itubagwete mbaru muno nonto twina witikio kwina future na yomono nothing that kwira community that will be a thing of the past but from this year with the efforts that we are put in place Kanyakine's name will be high and on top again kuringa na uria twaria na arua amwe na baraba tongeretie cukuru Kanyakine ne gukira kairi ne soke aria yari kagitha kau tukwariria at Kanyakine. I want to assure parents as we transit the junior school to senior school
Kanyakine stands to hold more, and it has a lot for these learners. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tukirekana na yuko ni kithomo turinga taromu iko mwankantere siatiania haraka ribaisi mbunge kiatigania East Berigiri kugunikana murandi yo nyumba sema uriyande kana affordable housing ila sirigiri wa kwa wondi ya kiguchwa pakiaria kari mugwete nyumba iwona sia kwa sia okiri kuntu kubunene nkulokine bakadete mweshimiwa Mpurwaburi no ntubakureta murandi yu ntereyu yabrata kumyezo ni mwandiki wetu wa Nteto Andams Muturia wa Thirinja akariba kiusho ni gicigo mbunge kionde getiganisti Berigiri kugunekana mbecha cha uribobothiriwa kone thirikari nene nyumbire Cherigiri wa kwa kwene factory ya kigucho ndene wonde kigucho gicigo mbunge getiganisti akariba bakera bawethe nyumba icherike kumba kwithiga kwigethi no tethe bonene kiribo abwe boke akumenya nyumba ini rweri muno tabadhali nyumba ichi twakiro atua biashara yetu akioswa yokora muntu ekete ekanyani autobora muntu ekete nduka autobora kamwera ntu wetu mweshimiwa kinyako bono kwa kizandro tenyira akono kwambia atekunyiria endu akiyotwegera murandi yo ukare wone anto ngiri na ngiri botekerira bo ibo tuwatu mweshimiwa atwe twenda no tuituje no atwera inyendera mbere kwa twera wempo wetana ko itonga ukare ko utaigira antu benu ende watu tutaigira nyumba turantu bakiwetwa ikadwe nyumba no tochokia na tuweta na utokele tana nau tukiwa nyumba iweta atia abo binge bokwenda loi iware nara tira o yakete antu atira una kwenda gabana na kwenda muyumbe mudhara umeni rab mudhara yani mudhara yo tekinyakara mai mudhara yo atia nyere eyeto beba tweta maiti na tutorokeri yo twetana na to aita dikereni babo tega bono tombo mtoro chiendoa mwa okamatawa ai kwa mbele kenda teria barabange utokwa bachie tala ino bado turantu bakiuso turetigiririe tona bonda bosi asiakwe kende nyabatwe kiuso kieto kitana mbele no kura kungi kukura nikenda anabeto bona nguisa kuluta go twe wailia kwina antu barabara yana na murandi yu lakini antu bakiuso bongwa baraba kumebo antu bakiuso ibatirimanire baruote abu kukuwero wao nuntu barabara yana na manti ya waka abonda bosi kiuswa ni antu barabara bari ya factory ya kiuswa bado turantu bakiuswa tuinoro nuntu bakwithira mikanda miere ya utethio mtoki uswa tatukana na ukilugirayo bawa kongo kare aka factory utibe tutethukabyo watu awo nyakara kongo tukureta keto kutima ko ikakuyo mtu twakaorawa na tutanya ni takokariro ukilugirwa ni area bado turenda kuwa tukariyo turikaria kariba kiuswa ituetikaniritie tukaua afonda bosi sia kuringana na mubunge Mpurwaburi nombete kwithakirwa mba nyomba ichomba kwithiriga ko kuntuku awite nyomba ikethiriga ukire kuntuku na njira nene no chomba kwike kwithiriga kwa kiri antu bakomba kwithira bakia kuria kuo nao ngoraba kivumbu yako ariko sasa nyumba ya 1.3 billion Kinyegaria otonya kinyeko kwendia limiti yake na kwendia mitere gaka na kwendia mithanga na kurua irio byantu ba nyumba ile tutatonga loi ana betu ba tenguene thai ba tenguene irwale turi ao ba mechiene na ko betu ko bamba kuruta ngwe ba mechiene bakera ngwe koroga para moloi bakera ngwe irwale turi nyumba ile otonya nto ngirie mwe yatonya nto ngirie mwe ote nyumba to mwate ogere adema ando ngirie mwe mwate imbi yani komba ikawa ketwao kinyinge mno tande akabobotani Mpurwaburi wete anto baketha bakirita ngoigero bakipa nyumba hii babateri kumagira tori bakigusha na gishombunge getiganisti ndeto amatiganisti anto baba kewa ngoicha kurutao ote mugeni akaya ote mugeni hakuna mgeni na ndo bali yako
antwayo na area iba kuana makutagwele ku Kiripoti ya Meru TV kumatiani Mbetanda Msimuturia wa Thirinja. Ibaya sana Adams nandukimbithe nimbaurite kwitikire kuthoma kosi cia njara antu bawende buboya batongoretwe ni Ellen Kamento ni batariritie mawoya kathumba ya kubwithia kosi. Patrick Stella na kulikithia Kulina muguko jwari ru kiri antu babethi barabethirite bakiringaria ngai turivyo bina byandhi kimothono ryo ruguru na gaiti bagichwaga ngitunga ajane arabethirite bakiurua bethira bagikumbatiria uthomo bwa kosi cia njara ni bakomba kwithira bagitethia batongeretwe ni Ellen Kamento antu bawendi bubwega ni bethirite bakirite na kuga bagatigira mbeu imbithi kumba kwithire gitethia cukuru ire ya kenda yomba kuthairira anabara community ithira nzoni ya beta machanguro kana bara berawa ni botheri ute muntu wotheri nthi Murungu akiomba antu bonthe abaombera koina sababu no te muntu ute antu akarwamira kou kauma yeyere nontu ya elia antu bara batekaria batwe bari mainya mwanya na yetu yabo ba disabled or differently abled nontu ana bau batekitegera ikachukuru inge cha kawaida nontu ibakaraya kabatheka ilwa ibakaraya kabatonga kabareana sasawa ibakaraya ka community yokakia ka keke rubi mwana yuko irarenja nontu bwana bauba mami na umeche baba inge ibetera nchobine maisha rauma bareta kugwichitha nchobine kenda no mwana ona toro bange bareta changaene bange bareta kinya kuia toko twanto na toboli na baba inge bethira maisha yao yategwita bwega na tutumbo baba tutumba kuwa yawa kubwithia waibwithia ntu bakwenda ko mithina ingi nontu thirikari uteyo yeye kwenda kumenya ana bauni na baitana ni atabakaria ngwicha kwandikwa itingi lakini kinyo wacho kwandika weta wiritire wengwa no karita no kona bya kundele mbrendo kaithira no ntuko ntubutire wenpara lakini ukaya kurira wetero ro kwandikwa thirikari ngweni kia thirire kia mathomo ya kawaida kenda bomba kuitethia na maisha yao. So I would encourage youth barenja baichumia baichunge na kalma unariuju ni kwithirite kurina kwagainya kuna na nkuruki uju bakethera bakiuria thirikari ithire gitonyera na gutigire kubatetheria na kimwe bire bire bikwithira bikiura ni gutigira mbeu imbithi kwithira ikiona ngitonga chukuru nonto ni informo equipment tuna chochiani na itokwera anto bara muntu ithirikia wena intobia we ende kio support yabio chukuru nonto ni a community na community yo tevia no atotevie intobia ubundi bimoto tethara twena byo bibinge kana kinyabia korea nonto ana baba umameche yo batere tena mimbeche yuba korita inyinge ite anache bia nonto itinge ibochi anache bia korea na leo tokaua ukethra we mochiari no ore fikinya na bia korea utebo torea na muntu ore amenwe wende kia kutwelela nombi kenda na ba vainya bona chai na vamuwanja bona kavanda no achiomie atotethie akumantere sia tigania west ingekuinyiria ntato rieto wani Patrick Kariba mjini Meru Town tukupokira ruare barerenja nyuma ya nyumba sio kuya buru na utua batinombi nendene bakuromba anto bawendi bubwea kukumira na kubatetheria yapeto kamethori mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga tukuva mwanya na bwakieva kiriroge kinene mpione aria kariba mjini bamwe batigi batena gikaro nyuma ya nyumba ciao kwithirwo cigweta mwanki na ciomba kwithirwo cikea nande ikiriro na kwithikira ni ukurombwa gwe omba kwithirwo no tethio bwanguo bya kuria na kabecha nambi utethanie haya kama nita betagwa betikana na Kimathi
Onita mami utuku irondo ke daigiro manki jonjeri kongwerera ndegetandene ora ndokerire ndaumire ntinango kinyemo kinyama sukaja anda tetheru na une atori alafu nkumagara ndanjeri gweta na yonda umire ndo mbere ndani ngambundo gaboi gokoya oi mwanki koere antu bonde bokera ora onde ora ko sababisete mwanki no arare nyomba jojukia jojukinyagwa kwa na joejaga. Sasa after that tuvenye tumekaka after 10 minutes huyo kijana dia akatoka akapita hivi. Sasa mimi sijui alienda wapi kutoka hapo. Hakuna nguo hata moja niliokuwa jumoto ilitoka hapo, mimi nikasikia inaniangukia ndio nikaamka. Hakuna chenye hata moja nilitoa, zote zilichomeka zote. Tunataka msaada at least juu sasa mtu kama mimi nilitoka nyumbani nikikuja kuanzisha maisha, sikuwa na anything, nikaprovide nikapata kitu kidogo kidogo. Saizi nimerudi tena sina lolote, sina nguo hata moja, ndizo hizi matrauza hata hazinitoshei. Hizo hizi maneso sina hata moja, sina gas, sijui hata nitapika nini mwezi yote. Mshahara yangu ya mwezi mzima nimefanya shopping, ndio hiyo imechomekea kwa nyumba, sina chochote. Onimbeta kwa Castro Kithenji onio tukwandira mami ya inyantera ije gokea imbundira igerwe mami ndo maria bikibiki ndambia ko kianto tu maria twite into nke kinyochoka kwa kwiko kwa teremo nkinto ni nyambi ngo ya kembekerete icho nde nacho oninya tobeja turandira sevete na ambi tunde toko inyante oni nyambi nandinya 20 jina inyanka ambia. Rieto ambeta wa Steven Kaburia, the area manager wa areas yetu Maweni. Otuko kwetha inyanya cio otuko ituraigiru Embu na twageria kuma gutethia ora tukumba turejera twageria gutethia indi kwethira mwanki jwe na inya mono jo gutumba na itukuromba muno antu bathirikari baraba ketha bakiona TV izi tafadhali ka baraba kinyeretwo ni ujumbe ana baraba eri nyombe ni ana babethi muno baraciumitie kugura indo biao kuchieka bubwega tumaisha twao na ndi turenyangire mukazi o Maweni utuko batitha inyanya dio tuko tumami turakwire Mbu na tukuigua Mbu uninkala mweno mbere njirene twaigua Mbu na gaitinda umagara ndethira imwanki ndesiumia na inya ndesiumia kuga Mbu ndeta mwanka mjini gatagate nkiuga Mbu ngioka erianto nkibera ukire i Maweni kwena mwanki geria ni ole bukomba bume tusaidiane itukoerwa Maweni na nirianto balaumira ndakaisira umene ndakasiatu ni ndakasia maana ibalasi gereria ole bomba na baitangu gena inya batuteka inyanya yuchio tuko ni uterio bukuromboa ne jonto antu bo barairiro nyumba batiji batena gantu ne bakoria MCA wao MP wao ona gavana Meru ombe kwithirwa kibatetheria ne jonto nande bo barati bari kia mukeo ne antu bo mujini na tungweto itura tunini ntena jange ni ureke kwithirwa nkiona na nkigwa mbeta MC Mutonga ngikuripotera dena na mutindo kangangi Northimenti Meru TV. Robwetu hati antubu bakono tethio likana jareda yayana ni etharimawa tutana mbere na nteto cietu hakari iboritu kureka kumuneria atongore baki siasa baraba kurita mbesa kanisene. Reverend Zakari wa kanisa ya Baptist kuma wondi ya Karingani siombungi kechuke gamba ng'ombe uweteka itakara atongore bakurita mbesa kanisene kinyaboni bakuwata kidharimo kulukina kathetembe umbedhi na ntubakunisia maandamano na Kenya kuwa kakumeneria atongoria baraba kuanjara ya kanisa ni kuonekana kiri maandamano ya Gen Z. Mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna no ina ripoti. Kanisa Baptist kuma wandi ya Karingani kechuka mungega chuka ya bangombe na jogede nkana kirimbia mbete na ntobako nidherongore maandamano ikira kugambia mbete baribare kete na kuimenya kwenda gushokeria Gen Z nkatho muntolewa tiristi wa mituria ni mamenyete njira iria ingikorwa igitutethagia nimo kwibanga na kukia kura na kwibaleria nunto wa 27 na makikishe munde makumera
na mathura mutongoria ria makwenda na atongoria maria makwenda. So atongoria manjensi mukinyire au na muthie na mbere mukithomithagia antu nikenda makoro makierewa that mo ni mumena kanya ga kwikira atongoria maria makwenda na maria makamarutira wira gakithumbi atongoria baraba kugima kanisa makwengera mbembe baba kuandamana kumuno mutongoria koloithia kanitha na thirikari anoke mutongoria umwe wa kanitha ni aritie mugambo fulani no bati gukorwa uri makini muno uri mutongoria bantu bakoloithia kanitha na thirikari nontu kanitha supportaga the government of the day. So other leaders mare mankironga makuwa atiri atongoria fulani makanitha abunja fulani makanitha nimo makoloithia ndi ontoini orongo na no atonenkanira warning kire those leaders maria maragia mugambo ten nontu mugambo ten ni akoloithia kerigire were ya kanisa kuwatira nto bontera tikwengera tabara mabatongoria bakuga na ntengi mono makoloito magitonyerera kanitha mokegwa makiuga kanitha ni ucocerera njensi kanitha kiaragia uma na kanitha iripo kurungamana mena yonde because kanitha utemwa na inkenderea ikora werungi gatagati kugwatithania na kuleta antu bamwe. So tuto kanitha tutigatonyererwe kana tuigererwa ne tuto gucocerera njensi hapana. We are calling upon njensi tugeta thirikari mwinde muche tumugwatithania ta kanitha because kanitha etemwa na nwale uriko na kanitha ikora werungie gatagati nikendo gwatithania antu mwande atua chungaji na tutoteithie kanitha turungame mwanyani gutetera kanitha turungame mwanyani kugwatithania antu kugwatithania atongoria na bururi because we have only one nation korokina bombete baraba kubinga atongoria kuruta mbesa kanisani muntu mangi mashoka yao kegwa ntomalia mutongoria fulani akothie arutambia kanithani antu mangi mambire kumenereria ati mbia inu mubunja atebati kokia angano ntonisia corruption anganisia everyone ni mandate ndi kuruta anamba unegwa tuhathi nyombani angai tutikavie njara ndeli na tudira na sacrifice in the altar na ninkiuga mutongoria thikanithani abotha kana kiria karuta nikibati gwitikirika anankinya wemba yugaga kubetukira kuruta nibotorathimagwa kogu tutikamenererie kanitha nontu mwana ciaca kuthie arutambia ku magetiga munge gachuka ga mang'ombe nkiripotera Meru TV ndio tukambita ndagara waiguna waiguna na kumana na jenzi kwithira baitonya kirimantu ya tibui ya utumiri bwa ndawa cia mboguta kwithinto bianto na kinya ana bari kwata mauya kurio nende mutongeri wa nduki mbithi kuma Igembe Central na uritia unja bangai kutiira nibosokia ana ba mitaratarene ira ibui kinya njuri bakiodio sokera miturire na mawatho bari nayo au mbere kenda kureta umenyo kiri anaba mwari kwetu wanteto kuma midio ya Igembe mukirio nkunja mwe nasio pastors yo bati kwatikisha nabo nki anaba bari thitie iba kurithia nabo ya ibo bametua sawa sawa kiendeta mzuri na baba hivi na muna baraba usita njenzi kuonekana beta metuo yo ira ya kimotore na baraba wati kuria na muna nterese Meru na werekerese muna nterese Embe na kinyana baba inge kuonekana bakiwati yukureo bari skuru na bange kwethira bakiorera mantone ya maingi ira ya tebui endeni kuonekete kinyamanto ya koni technology ni umbete kwethira ikiluka na baba inge baraba urete unto mutongoria wanduki mbethe kumathero rojene no Daktari Martin Kimathi arombete muno aunjia bangai na baraba tongore titunisa wambe kwethira ni bakodesa kinyana bametwire batire batekethire bakiurania na technology ira yombete kwethira kia kaitaka. Religion is a very important aspect as far as social issues are concerned. Kanisa ni bati kuroma nafasi ne yere baterie inkurike na turiana bani ni batu tutase ya Sunday school kinyan tukuyo lazima Sunday tutekanisa ni Sunday school kenda tulitano orako bati na tulitano boya lakini kanisa si dhai rimoni utelekeza antu na kwa tuka itikuroma musimamo ne
yura yubateri kena yumba watikisha anaba iba kuthomethwa njira yagirite Biblia bamenya boya ya mwana atibati kulira musiari metho mwana atibati kurwa musiari mwana abati tametere kariyo kwimantu manna atibati kuthithia na kwimantu mba kuthithia akawatu ni kirumi kya Murungu riru ana bathai batisi ku kirumi kya Murungu batimenye yu nontu kinya kanisa to baingi baita mtu mawokera rukiri sande akaona TV akuyungare kanisene ongeekera mitandao akuyungare kanisene na wabone ibyo uteto no nturuto mu TV na radio ne ori wakira makinya kurubanjuri ncheke ndo sokerara bare ukabere na kuromana musimamo yo burakinya bokuditanana kwethira bene mitwene ya njuri ncheke ni mwe ya Sivugande traditions sia Meru kenda watikisha Meru bokaraboya na bakwithira bena mitwe yagirite lakini the current things the current regime the current crop ya kurubaratu ina baba ingi kinyanture ne banjuri ncheke yo leva kuna njuri ya Kavera kuna njuri yaru kuna njuri yanga yao njuri sia uti common stand tuende akurubanjuri ncheke bakuwa lakini dai akurubanjuri ncheke batemu simamo yaba simamana yukiri community kutuika injuri ya uwa nyambere na njuri yuwere niwere ne tiuka ukiripotera Meru TV kuma Deroro Jenegendo Central beta mukiri onkonja na urirambe ombethi betite na mbere huitonya kiri urimi bwa biashara nende kiure kinene ni thirikari ni kubwithe mibango ya kwana nikenda kubawata mbaru mubunge wa Tigania West Daktari John Mutunga Kanywethia na urani mukaririeti wa kamiti ya urimi kiri mbunge nene na ataririeti mibango kathumba ira thirikari nene yekite nikenda kutira mbeu mbethi ni bawitonya kiri urimi mwendo wa laibuni katuthirikirie na ruono rwa mwanya kiri gicunci kietu kia muthia kia ruono rwa mwanya mbeu mbithi na urimi nituwatanirite na mukaririgite wa kamiti ya urimi mbunge nene Daktari John Mutunga Kanywethia na uragutariria gitumi kia kwithira mbeu mbithi bati kwenda utonya kiri urimi akibauria kwenda urimi ya ngui ira ingi no mwanka yuthi baukume kiri agriculture kana antu bari wimpara because kuna generational change ana baraba ingi bazana ki agriculture new punishment na kinya kwirote ne mtu akia kuthithia makosa atumawita kurima ya kala ya kai punishment we lakini tuguri kwa appreciate agriculture ni etu tufinda kana kilimo kitu ya irio atoka kuria kumenyera u tutuba gwita mbere turi mongo Mutunga arua mbunge nitungite neeta na mbere utunga sheria irakuwa ni cia kumbithia mbeu mbithi batonya kiri urimi thirikari ni ithirite na mitatara mingi policy kana sera nyingi cia kweria kuhakikisha yuthi botonya kilimo na yule yake mbere kweria kutunga sheria na kuthota na policies cia kuencourage yuthi bethire baki agriculture kiri tuta value chain kwambira kuma ki pembejeo kana inputs kana mbeo fertilizer na kuwida muthanga mwanga wita thanine ate ni agwira manto mingi muno ira muntu kubidia aya yuthi baba ingi bakubidia na kiri barata yari baitonyethete urimine muno bondithia arua thirikari ni utiela ni bakuona mbeu cia kwana akiwa kinya bia kuria biacio ni bienamite bunene kiri antu baba anake baba ingi bakona kanya kulingana provisions irio bagaka kanyumba na bakaura ichui na bakalethia kile thirikari iwahakikisha ichui bila hivi kuonekana video first and foremost non turukurikana itara covid iko na thina kidogo mwanka nginya kwa ingwa nara ke acharis ila tuwe token chick na bangi ba kurakia ichui bila deund bila kana iroke na mtu aita kurera lakini achokere jiba isimantu yara pole pole ndo tugongelekete baraba ku kuria ichibira kana bagwa kwa na hacharis na mwanka nende ituginyete ngurukie 50 million tuwe ndeo chicks o mwezi tukumba kuria something like thirikari ni mbikite sure into bila byandu byotumurika ki ku wethi bya nguko kana bya irio bya ng'ombe bitina ushuru they are zero rated na ruo ruterero mbeca Mutunga riwa tayari kuri na mbia ire rungu rwa ministry ya cooperatives na ire itengi ni thirikari ni kendo utethia mbeu mbithi kwambiriria urimi bwa biashara akiwa cioneka muno rira bari ikundine
thirikari na mĩtaratara mĩingĩ ya kweria ũteithia na banake antu banake batonya ki biashara na imwe ministry ya cooperative na MSMEs. Ki ministry ya cooperative na MSMEs kwina yontu ya Uwezo Fund. Uwezo Fund ni mtu naromba mbecha aidha atumira akaria nimemeri thatu kada mbecha ira lakini baromba bari kundi kwina kinya Youth Development Fund na inyayo ni therere available ki youth na kinya yontu constituency tabatethiri muno tata negotiate kundi wa bitikatha bibi nene muno etikero kundi form kundi byantu batano na ntubona ngiriga na batano bakuthithia account labno tuchana wegana yitika 150 200 au ite kana ite kana kiri irengi tu kwa kiri fandira thirikari setete sirio athina ni kaitu kombo dulunga kwande ciana antu bonde namba 2 ambo kugigaita kidogo bila antu banena yudi nabo bataba patient bakanoga ukoeta mantu ya market into kimaka maana mno na dira thirikari itakia sheria kana kadhibia policies ile kile kinata tumba ku protect mtu wetu ana betu kana antu betu batikaye kwinyilima ya thoko pengine tukirikia mutungana aritete mataro ya mwanya kirimbe umbithi aciari na kinya thirikari na kwenda kueta untu wa maana nontu ba kugeyoteithia youth kigenda ba ukumaki urimi kwina umuhimu wa kubanga kwa thoko na kuorganize antu bateite ngui by individuals babo muno nontu edu tutina miunde minene antu batiba kidha tombo formula chitawa from group to cooperative babwa lakini namba 2 babo inabata kabisa achiari ni achiari banekere anavomiunda achiari bale mamunda itarira ya muno ngari mo bagete bachite nyabatina kanirite nawe bakira mwana ndiye munda ingwetikia kunekera mwana atumira munda cyo mwana umukiliria ujira mwana kwa kwenda utumira munda aiteithia yo nanenkerwe namba 2 urimba watu na buntu kuitoka kuro change turi makisasa tutiteithia nara kwina advantage ya kwithe mtu wena rui roturira kimera ndaromba muno youth wetu bailia high value crops ni onto ya onions tuwe onto pinchos tuwe onto ya nini ya matunda ya maingi nya watermelon yavi ukya kurima gintu kira kya kura meri thatu na kunekere mbecha ni antu baye werui na bari miarui na kwa warui wewe tu tukura mnori ndio wao I think twina rui rwa ndiru rwingi saidi mwende wa Laibo ni kirege chunchi kia muthia kia rwono rwa mwanya na riboti ya mwende wa Laibo ni hiyo tukira katanta kiri nteto sietu kada cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV Ugoro ngakwendera kaita kathongi kayuri ni idari mube murungu mwenenya bitawatiri mbabu na mwona ni ile wa mathithio Okare Paul Gujire